Jadi Sangyang rem dinemak itu. Sangyang rem menemak. Mana dia apa kita mangki? Dia apa nih? Bareng di kita medu. Uling dijau ni pesu. Kasro pertiwi nyator bola. Uling gol, uling beten, uling kajau, uling kelor, uling kau. Ya bikin nyadion mapak pengliakan tu mangki. Nih, dane rakyat patih mulut wah mapas kau. Kewalau kene. Pet perada mati jadi di pesiadak. Yang di PT ni mati di payudan. Wara aku ditekap siro petarayamu ya teki mancut jiwa permana. Yang orang san yang kenido yang bertarayamu. Nih dane rakyat patih laskar gunung aneh mati angipannya ini. Ampun nantian agung dosa kurang Papan kedenang pelihnya ini kekening kaya nang aji belah. Pak Gusti biar pidan kalau nebak adik ceramah terus. Ondel Sakit naseningan. sing nawang. Sing ngajak bejak mesian tuan kan Nak pemanasan mulut malu. Jurus. Hei, Saksana. Amin. Udah cium lah. Lupa. Ki ngoyong Pak Gusti Bang Menek. Siapa kunci nebak bungut situ. Amit pusaka ni mulut. Siap komandan. Saksana. Pusako nawa. Keris adik pistol bang. Bedel lah Dani. Pajenengan Kediri ni. Apuna ngunus pusako. Gitu. Ane utamo angin. Apa tu? Timun. 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 Keris pusako. Timun guleng. Timun apa tu? Yeh. Timun mas. Saksana cut. Terus lu pada menu. Oh dia ngapain? Ngoyong-ngoyong. Pak Gusti. Sana wangiran-iron ki. Oh saya iya. Yo nage tebak ki. Iya ni yo ki. Sorry wo. Eh, Sorry. Sorry ti. Gusti. Walau ada kesemutan pada saya berdua dengan tos. Awaki adat pusako. Apa apa? Ki dadah bang. Apa? Ki dadah bang. Tumben kaki ningang tuh. Apa artinya? Apa artinya? Ki dadah. Ki tada. Dadah nama. Bang. Bara. Dadah bang. Ama bara. Karatan kita pengenal. Ungut ki karatan. Dok ada dadah bang ada. wah dia enak pada yanto kita makan dulu. Bagaimana Gusti? Tidak ngeres titi. Wah dibuat kayu. Jadi. Esok kami nawa pusaka waduh. Bersih. Alon-alon puji pade. Alon-alon aduh nger. Toleh api ngedenger. Api yang arab-arab tuh. Alon-alon puji pade. Alon-alon. Waduh dewa ratu abong. Ini masih ada. Aduh. Kita mano ngerikan alin walu na dindira. Yo aling teman-teman kuya yang warat.
Wah, kula maning lemukan ang jagat kediri. Nurut ke sinangku, lihat desti mau tamu. Muake kangga dianggap. Waduhan, sisianku bersama. Lelah kita manggil sarga pingsar wasarada. Paraya numpor gara yang kurang jagat ke diri raja. Wah, anak kuliah desti mau tahu. Ulang sengsana ning satru mau. Mungkin nakiat-layat kita si gerung. Pada kuliah desti mau kamu. Undangan sengsara ning liat. Bersam. Yayan kok.
Kuang panca durga kakinara. Lelaki itu dumadunan. Wah, ada dalil lawan Cina kakang. Luang semia durga. Roaja durga. Doaria durga. Muang kita sok sami durga. Enak sira yang mau kanu marone kang tengah madi. Yang panca durga kang kita. Bodari itu. Apa aku binawanan lo? Siung ku kiwu kinaga tak saga. Siung ku kiwu kinaga warasan. Lende kadiku yang masih sebesawandan. Anja bersama.
Sip. Giring sarang sami. Mik panjang nasdit, mik panjang. Giring sarang sami ngerara genasane becik. Melingge sarang sami nyaksiang ring sironeng pemargi pengeruatan duwene kangkat. Riandokan nabi sane sampun sida kuning ayang niki wantah wawalian sane bermakna sakral ubekare lan upacara sampun nginuteng ring sironeng pemargi. Penguntatnya pemargi jaga bacaan kangkat penyamblehan kucit putuan. Piuning kidyang ring semeton sarang sami calon arang punika tan pena saat waluyo cara nak mecaru nika keh silih sununggil wenten meresigane tujuan mecaru ngeruak nyomyo sananeng buta kala mangda presida kedados nyane dewa taler calon arang punika tetujuan nyane wantah nyomyo ngeruak ring sinoneng buana alit kalawaneng buana agung riandokan iraga sareng sami makarya ngadag minakadi linggih hidup dalam ngiring sareng sami nunasice mangde biang agung linggih hidup dalam kayangan tiga ungasan mau pice pumargi ring putran-putran ide bemekas nyane ring iraga sekala mangde rahayu ngiring durusan serang sami dan jero mangku serang sami lugrayang jan banggol duen dalam ungasan temu sentandeng lungsur pumargi dan jero bandesa talar serang sami lungsur pumargi banda sampuneng titiang magasaming atau orang ayah ketiba dong sot-sotung padrawo durusan ratu pegodan de Betara. Giring sareng sami cukup tangan. Sugera didiang ratu reng ajang linggih de Betara Suryo Chandra lintang darang gandeng raokon ibu reng pertiwi bapor reng luren nekase. Luren Patmo sana dalam Gunung Agung luren saat kayangan dan kayangan sabda priangan panca priangan. Rauh reng luren dalam Batu Pagah, rauh reng luren dalam Karangbomo. Luren kayangan tiga dalam desa Busa, ring luren dalam mungasang linggih Paduka Betara, sugera didiang hidir dalam, rauh reng sana pelancah pekereng ceng sami, Ratu Ayu Cakra Manisari, Ratu Ayu Manisari, ledang ruak ring sironing pemargi Somyo, ring sironing bundalan kalau, prarencang sang sami tetun. Terus, para rencang bupante, duen serang sami, duen dalam mungasan, tetun bagi sami. Watang nih, sene wau ngayang sampun. Lurus linggih hidar Ratu Ayu Cakra Manisari, Ratu Ayu Manisari, punapi ring sironeng pengruang duwene sampun presida kaangkat. Dumugi napi senek abdi sironeng karya sidalap de karya memargi antar rahayu rajeng sekala kalawan eskala. Lurus yening sampun wenten bupate duwene jaga bacangan orang ayah. Yening wenten durusan sedurung indik linggih hidar Betara jaga bacang ke sinap. Sampun sinap. Ganti, dadas ganti ya pun. Bade, kalian siap ganti ya.
Yening sampun niki inar dumun pang 3. Inar bantan niki Pegudan sareng Ratu Ayu taler sane rauh segede wau ruak dumun somio butalan kala pang dados ya dewa. Putar niki pang 3 dumun. Putar niki pang 3 wau kejeroan. Sane rauh-rauh taler segede wau putar niki pang 3 dumun. Ya mangda sampun keunggahan tek butalan kala durus. Somio dumun ring sira ning pemargi sira sane ketedon segede wau durus nyadangan nunas penyupatan. Mangda menjang pungkur ritat kala iraga ngayah pangtan kerauh ngantuk butalan kala. Gi somio dumun. Wentan Pejati, wentan Segahan Agung, wentan Kucit Butuan, nika wantah tetadahan manut sekadi yamo purana tatwone, nika wantah tetadahan ngantur ring inggih hidup batara yamo. Patah sekadi meresigana. Durus yening sampun nika ling sareng pang 3, yening sampun ling sareng pang 3 langkin caruni bantan nika wau kejeroan. Nggih. Yeneng merasa tan becik tuna asring dari jero mangku getih punika genah ring pungsat duwene mangda sampun ing raga krauh menjang pungkur ngawak nggih durus nika ling sareng pun pang 3 yeneng sampun pang 3 langkin ampun nika iring ke jeroan iring ke jeroan durus taler watangan duwene durus kangkat. Sik semua atur ridyang ring Ratu Dirane serang sami menawi tau minap wenten iwang ring sira ning pemargi penyangre aturang ayah tityang sentanda saking dalem penataran Mani Tirta tityang lusur Pengampura niki wantah media cerminan refleksi pembelajaran diri mangda preside iraga sarang sami tatas kuning preside iraga ngajiang seni lan budaya seni kebau sakral mangda sabun ngiraga kesinengguh gang sarantina kirang luweke malih bisa didiang aturang suksuma ring semeton para manggala para juru dan jero mangku serang sami menawi minap wenten iwang ring sira ning pemargi didiang lungsur gang rena sinampura kasinep anduk Pramesanti om santi 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 om.